Kam idemo vid? Pa, oni kažu Mordor, ali se meni čini da idemo ipak u neki lijepi dio svijera. Mordor. Kiša pada, trava raste. I ovaj kaj ste ljuljevi. A? Šta ti da kažeš? Nema pive, kakav bi to život bez pive. Ok, kaj trebamo Iva, ponovi, nisam te razumjela. Iva ima riječ. Pardon, prosto. Moramo riješiti struju. Bez struje ćemo crknuti. Ne možemo zva pomoć, ne možemo puniti svjetlo, ne možemo ništa. Prioritet nam je bilo kupiti pivo prvo, ali sad stvarno moramo kupiti tu struju. Dobro. Neki powerbank ekstra Pivo smo kupili, pivo smo i solarno punjenje da riješimo. popili, znači idemo sad treći drugi program. Jer, da. A di se sad nalazimo, Elvin? Here. Neki liquor shop. Šta ti kažeš, Kalec, na struju i pomoć? Volim neku. Ajde, ne glumataj mala. Papsalali smo 250 metara po mraku. 350. Štaš više trenirati, jebate. Uvijek treba trenirati. Kako smo puno toga naučili. Tu sam ja isto bila u problemima. Prvo na ploču, na ništa, pa onda... Mene si tjerala, sad njega tjeraj. Vidi, dajde! Gdje ti je skica? Zaboravio si skicu. Joj. Ovo je glavno. A? Ne treba ih micat. Ono, kad staviš negdje nogu.
plus koji bi trebao imati kao velike razmake. Tako da... Ovo je sad... Možemo i mi bez njih. Baš je dobro. Kao da smo na Marsu. Idemo skroz do vrha. Do Čunjića. Sidrište. Pouzdano. Vamos, bića! Vamos, bića, pazi! Pazi, nisi... Pa lijepo sam ga ja zapetljala. Lakše ići tamo, pa sve tamo dole, pa nešto apsele, pa onda... Dakle, tu je još jedno Lorenzov izvor. Ima ih više zapravo. Dakle, tu smo nekako počeli bla 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 i onda smo u biti završili na ovako nekako i cik-cak ruti za ovu Great Sik. Ima sredinu, tako? Ne, nema to sredinu. Tu nam sad fali moja sestra. A tu je špilja za Lukicu. Ponovit ćemo. Špiljarija. Špiljarija. Sve to isto. Opa, voda. Sad ćemo morati isto špiljarije. Kao neka poljubi menje. Preko vode do slobode. Preko vode do slobode. Kaj si rekel? Super. Super. Ispraznit će mi se baterija skoro. Šta ti kažeš? Kažem da je meditativno, da bi mogla ovak satima. Sve zezaju. Elvin, ko je? Obitelj? Kako ono ide? Mama, tata, Tata, sin, sin, kćer, kćer. uncle i cousin. Brother. Adopted. I brother from... Did your wife pay it or? No, that was my dear. How is it good? Glory prva, druga i treća doživlja. Glory druga, treća, četvrta i peta doživlja. Neko... Znamo da je tu bilo nekog penjanja, jel? Ova pukotina. Jedino to znamo. Od cijele Petre, ni iz kojeg je razdoblja ni ništa, znamo da se tu neko penja. 19. odmor. To neću ni pisati. Pa napiši.